Whaatalo whātu talafo ala Radio Samoa le nei tai au malo le soifua manuia alo maia o tala o le nei fo i tai au. I tala tomua, ua ngalue nei le malo e whaatau nuu le whaopoponga o le isi 5 aso o aso mai po sick leave. Sau no le tamaitai palemia Jacinda Ardern, ua ngalue nei e whaaulu fale le swing o le tūlafono e alo i ai, le se fulu aso mai i tono le tausanga si tia mai ai i le 5 aso o lo i ai le taimi nei. O se swinga le alaunga ta siai ni usila matunu e peo Ausitalia, ma o se le sona le lei lava le nei na maua mai le taimi le COVID i le vave ona pepesi le siama ma a fia le to atele o tangata i tutonu o se taimi pupu. Sau no le minister al saunga le mua fale whainga luenga Michael Wood, o se swinga le atu i TTA le whai numero o tangata whainga luenga e ave aso mai e au noma se tutongi o na waleini aso livi, ma e le o suia i le teu teunga le nei le lua se fulu aso mai e mawhaiona tau ave i le isi tau sanga. Whaamawina ai le vaenga o pisinisi mga luenga o se swinga le a whaalua i le tusa ma le tesi ma le iwa pasene o tupe whaalu i tutono o le atunu i tutongi. O se tasine o swinga na polo misi mai Jacinda ma le leipa i le taimi o ana whainga whaatua sino o le palota ma o lo o fofue alo ia lata lata i le whaiunga o le tausanga fou. Ua maua so enga na whaia o loo filo ai ma kamupani pūlea mai whafo i le lisi o kamupani na tutongi atu i ai le malo wage subsidy e feso soani i taimi whainga tā le COVID. O kamupani nei e le tutongi la fonga i tutono New Zealand, le e awhi le China Southern Airlines, Air China, ma le Lufthansa, na o latu mawaina le whaitau se lau wafia mai le malo e ala i le wage subsidy. O ni so enga reportia mai le News Hub, wa saufa atasi ma le lisi o le to'atolus fu ma le valu pisinisi i tutono New Zealand, na talo sanga mo le subsidy ai muli ane sau i tupe mau al fai ungal tau sanga fa ale tupe o lo mau ala tau polo fiti le utu e whaasafu atu e nisi ia i la tau lo umia sea po shareholders. Talo sanga mai ema tamai tai pale mia Jacinda Ardern i nei kampani o lo mau ala tau polo fiti ai na tā pale wage subsidy e whai le amio tonu e ala le toi tutongi atu tupe no la tau whaatalo sanga ina e ui e le o whaamalo sia. Wage subsidy nei na fautua ina i le vaenga o tupe le minister o tupe, Grant Robertson, o se fofuanga i ono mauma wai tupe le atunu i pisinisi te tele, ma o se mata upu wā tili whainga tai, o na ele i aini tū la fono e pāpui pui ai pisinisi e muliane maua la tupolo fiti, i le whai ungal tausanga wha al tupe. A o sau noila Jacinda le sa tonga i filifili ai pisinisi, ma le le ai ni tu unga i ono wha asalai, o lona winga, o le tolu se lau valus fulfitu miliona tupe a tangata tongi la fonga, e le toi foi mai. E o atu le tolu ta la 5 sene le tongi e ulu fale i le ta avale i taulanga i au kilani, i taimi pisi o le tae au ma le afiafi. La son nafi na fafola mai le reporti le vaenga sue o lo sa wai lea fuanga se i feso soani i le poloko o femalanga i ngai taimi pisi i tono le taulanga ato ai ma le faititi o le faalanga ino le ea ona o kasa ona. Lo matua i lango ina il pule nu o kilani fiol kof le faatal sanga o sau ma le reporti. O lo faatal sanga ina i le reporti le amata tutongi o le ulu fale o ta avale i le taulanga. I le tausanga i lua afe luas fulfa, fe tau i lea, ma le faa mai a ino le faa le leo a wala ma pākanga mo fe malanga i ngā tangata lau tele au kilani. E ono o atu le faa se fuluono miliona le tau o ngā luenga i faa to amwhai o nā alua ia, ma whai ngō fio no maua ta avale e ulu fale le taulanga. Se fulu miliona le tausanga tupe faa alue mata i tūmo faa ngai o iai. Ai lua se fulu miliona tupe maua. A whai e tau nuu le neipolo keti, o lo iei fuafuanga le a wha asafu atu i le tele o vaengo au kilani. Nei fuafuanga, wha tala no ina le whailo ingal komite le Auckland Council i le aso tofi nei. Ua so e sue le IRD la tau na whaatau e se atua la tau fale, ai le ini la funga na tutongi na mai polo fiti na maua i nei fe whaatau wa inga. O le suenga ua whaingoina Bright Line Test, o lo whaatau la fono inai, ta tau na tutongi la funga mai tupe mama, e maua me le whaatau ina e se atua fale e le ato le lua tausanga, ta alua na umia sa o loto i le vā o ke topa lua afes furu 5, ma mati lua afes furu 4. Po le whaatau ina atu le i tutono le 5 tausanga, ta alua na whaatau mai i le whaiungo mati lua afes furu 4. Whaia nei le IRD whaatustu sango nei fi whaatau wa inga, ma ua mai atusi atu fo ia i la tau lo o so ina. E le whaate ia le suia le vaenga so tusi le KPMG, tu sam whamtalanga Paul McPadden i lungo tala le tio New Zealand. O so inga nei ele o pui pui ai le tu la fono fale o lo o whaonga ina e whaamautu wai a inga, po o fale na maua mai wili. I whaamaumaunga o atu le 2.5% o le au whaingo tangata whaipisinisi le maketi o fi whaatau wa ingo fale e le o sa o la fonga o tutongi na atu i le IRD.
I tala whaai o tae au, o New Zealand leo lo whaatua iai ona whaia se afu sa aloto mo whi malanga inga, le i se whaanofo e se ele wā ma Ausitalia. Saunoanga nea Professor Tony Blakely, e su e ina le tūtau soifua malolo ina le University o Melbourne. Sana saunoanga lunga le Herald, o lea ua tele ina saunga le mule tele o vaenga o Ausitalia. Ma ua tatau na ia New Zealand, ona le to e whaia se whaanofo e se o tangata whai malanga mai Ausitalia, ma a whai ai vave tupu, e le ngata e to e whaalele iai tupe maua e tūrisi, ai o le awha awa noa e fo ile o atu i le wha se fulu pasene, o muenga o nofo angalo o whaanofo e se i tangata mai whafo i tutono New Zealand. E le o malo e lue tamai tai palmia Jacinda Ardern nei mau whaamtalanga, tu mau pelo na whaitetenga, i le toia a fia le community a New Zealand i nisi cases whaopopo, pe a iai le sa o tonga e au normal whaanofo e sea. Fōlinga mai saunoanga Jacinda, e le vave se taimi o no whai ai se afuaf sa o loto le vau New Zealand ma Ausitalia, fua i le ripotia mai peo cases i le tele o vaengo Ausitalia. Tala nao le nei tae au, manuia tele le nei aso.